Reka nongere nguhe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu ni wa mwanya tuba tugiye kugaruka ku makuru agezweho n'amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Inkuru iri kutugera aka kanya nuko Nyagatare umugabo yishe umugore we n'abana be babiri nawe ari yahura. Ibi byagenze bite? Iki kibazo cyatewe n'iki kugeza aho umugabo yica umugore we n'abana be babiri ndetse nawe akagerekaho kwiyahura? Reka tubane nkubwire yuko iyi ariyo YouTube channel yonyine uzajya usangaho amakuru yihuta kandi agezweho. Wibuke gukora subscribe niba utari wabikora. Reka tujye twibanira buri munsi. Reka nongere nguhe ikaze natinze. Reka mpite nkubwira yuko umugabo w'imyaka 35 wari utuye mu karere ka Nyagatare yishe umugore we n'abana babo babiri, arangije nawe ahita yita mu kagozi cyangwa ahita yiyahura. Ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Kamena 2025 mu mudugudu wa Kakagaju mu kagari ka Karambo mu murenge wa Kiyombe. Mu bishwe harimo umugore wari ufite imyaka 51 witwaga Musabyimana Viviana, umwana w'imyaka 19 witwaga Maniraho Gilbert na Tuyishimire Jeanne d'Arc wari ufite imyaka 12. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiyombe Akwasibwe Eric yabwiye igihe ati umugabo ari we nyir'urugo yishe umugore we n'abana babo babiri. Umwana umwe ntabwo yarakiga, undi yigaga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Amakuru twamenye nuko umugore yanze ko baryamana. Amaze kubica rero uyu mugabo yahise yimanika mu kagozi. Gitifu yakomeje avuga ko bari basanzwe bafitanye amakimbirane ngo kuko kugeza aho umugore yanze ko baryamana ngo hari byinshi batumvikanagaho. Ati abaturage twabasabye kujya batangira amakuru ku gihe ndetse imiryango babona ibanye nabi bakabitubwira kugira ngo tuyiganirize hakiri kare. Ntabwo ibintu bikwiriye kugeraho abantu bicana kubera ko hari ibyo batumvikanye. Ubuyobozi turahari ngo tubafashe. Umuntu ashobora kubwira mudugudu, hari n'izindi nzego babwira kandi rwose twiteguye kubafasha. Kuri ubu inzego z'umutekano zirimo RIB, polisi n'umuyobozi w'akarere bose barahabereye ibyaha kugira ngo hakorwe iperereza. Ni ikibazo gikomeye kugeza ubwo umuntu rwose yica umuryango wose kubera ko umugore yanze kuryamana n'umugabo we. Niyo mpamvu umugabo ashobora kugenda akica n'abana. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Ibintu haba harimo amakimbirane aba ari ku rwego rwo hejuru. Ibintu haba harimo amakimbirane ya kera akomeye cyane ku buryo iki kibazo baba bagomba kukinjiramo mu buryo buri seriye kandi bakagikemura mu buryo buri seriye. Turakomeza dukurikirane amakuru y'iki kibazo, turaza kuza kubibavira imuzi ni muzingo. Mu yindi nkuru yari kutugeraho twari tukiri kubatunganyiriza, ndi kubona mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burega hari inkuru ivuga yuko hari umugabo wagiye kwiba ingurube bakamutemera muri urwo rugo, akaba yapfuye nyine, akaba yashizemo umwuka. Ndikubona ngo uyu mugabo yagiye kwiba ingurube ya mbere arayijyana, agarutse kwiba iya kabiri baramutema baramuhozoza birarangira. Turaza kuza gukurikirana iyi nkuru yo mu karere ka Rulindo mu murenge wa Burega. Turaza kuza kumenya byifashe bite, tuze kuza kumenya detaye yuko byagenze n'uyu mugabo. Bavuga bamwe wampaye amakuru avuga yuko uyu mugabo ashobora kuba yari asanzwe afite ingeso y'ubujura. Ubwo nyine umunsi we wa 40 ukaba warugeze. Turaza kuza kubimenya, tunabaze n'icyo ubuyobozi bubivugaho. Reka dukomeze tubakurikiranire iby'aya makuru, turaza kuza tubibagezaho mu buryo burambuye. Ngayo nguko.